Hey yo, this is a boy man, girl, Mr. Do this all the time. You already know what it is, man. Let's do this. Hey, Vendrep Show. Mbekanyamushumo ya Vendra Panamen. Yo, what up with your boy Batondi aka the B-Town Mayor? What take it as a Vendrep Show? Wanna men Gale Cardipine. Muji. Hey, the Vendrep Show. Banamen King. Mr. Do this all the time. Check this out. Are you ready? Beat-Town. I got a cross cut to go. And now I don't know if you know. When I wake up in the morning, I got a cross cut to go. She makes me listen every morning. Diva, the believer. I've been willing to meet ya. I'm made to meet ya. You and A-lister like my sisters. Tama Muguda. Wanna study your stuff, wanna study your life. Chiko ambassadors bugai. 7:13 the way and 17, 8:13 the way and 17. Ndiko todorindi mu 13. Na holo chandi depending within. Tito DTA and no nicotine. I've been in your fans since 2014. I get up and listen, girl, do your thing. Do your thing. I wonder why you drive me crazy like this. And I be going through your pictures, I confess. When you running bandirani, baby, I go crazy. I got a cross cut to go. And now I don't know if she knows. When I wake up in the morning, I got a cross cut to go. She makes me listen every morning. Wake up in the morning, I'm sindikapa. Audio streaming, ndiko to the chitago. Data rongo meroni modiri papa. Dichi end is a copa chitago. Go weekend in the pando quata. This uncofa, you know who. Chifune Susamita Marazon Fasha, Mara watching it so. Tinaramanzona and Ogonchama Marocon Panana. Gurupuma and a doni younger will sometimes they're straight and up and one. Just to add up, and even any date for a dinner? Nigga did la duma. Do you wonder why I do that? With the diva Shuma. I love your confidence, your talking sense. Umutama as incident, intelligence. You could say hungover student. I got a cross cut to go. And now I don't know if she knows. When I wake up in the morning, I got a cross cut to go. She makes me listen every morning. Hey yo, Vendrep Show. Muzika wodzinginderao. Haya hamu. I do this all the time. Yeah, aunana zingo. Hey, technology. Yeah, yatadori baizisa. Pezi hai. Hembe kanye mshimoi. Yeah. Iko damu yani twi. Sponsored by Street Talk Podcasts. Yeah, abazitire favor baske bari check ya palanika YouTube. Bari Street Talk Podcast SA. Basuke babone content ne. Yeah, venda iko to de ya. Basuke ba subscribe.
subscribe hanefhala thiri ya avazitele ngwe favor futhi abashare hey page kana hey live abayishare ngauri vatondi ndikada voluga vatondi va hone muyani zwezwino vasingwanga zori vatondi ya vho bvisa thandela ntswa namusi kana munova hanefha ine ya pfi Unexpected Arrival Volume 2 ya ndi thandela ine vo senga mutumba kana vo tumanisa dzithoho na fizi 2 Feb ava ndi cheke nga ngeini uri ndi nga wana kha musi dinga lithihi line liko bva kha hey thandela inopfi Unexpected Arrival Volume 2 nga vatondi ndi tshi vula hafhanoni kana ndi tshi thoma mbekanyamushumo hafhanoni ndo thoma nga Chiṱagongo ya ndi ḽiṅwe ḽa madinga line vatondi vha ḓivhea ngalo shango ḽoṱhe nga vhuphara ndi khombela u vhona dzi like hafho na dzi love hafho no share na mililo arali vhathu vha khou mpfha ari tango ralo hono ndi Man Gale Mr Do This All The Time namusi ndi na vatondi vha hone ndi ya kholwa vha khou mpfha ya vha hone vhono luga ya ndi tsheka nga ngeini ava ri tambe dinga ḽo no pfi depression ḽi khou bva kha Unexpected Arrival Volume 2 ndi project ya vatondi na Fizi 2 Feb ya hafhanoni vha na JR Player ya hono ndi Man Gale Mr Do This All The Time kha Facebook ndi akholwa vunḓivha thiri ndi Man Gale I Do This kana kha page yangai ndi Man Gale avashare dzi live hedzinoni ya uri vhathu vanzhi vha pfe mafhungo manzhi nga ha ithendela vha dovhe vha pfe mafhungo manzhi nga vatondi arali vha na mbudziso for vatondi ava vhusi hanefho vatondi vha ḓo fhindula mbudziso iṅwe na iṅwe khoula masala roi kwinda ya tsha u ambeya nene onoposa mbudziso hanefhaḽa na vhone ava wene hanefhaḽa vha pose mbudziso dzavho a huna mbudziso na nthihi ine vatondi hanga i fhinduli ya thendela ntswa yo bvaho Unexpected Arrival nga vatondi vho shumisana na Fizi ri ḓo pfa zwinzhi zwezwino ndi khou ḓo amba navho vatondi hafhanoni. Yo, what up with your boy Vatondi aka the B-Town Mayor vho thekelesa Van Rap Show vha na Man Gale kha ri ḓiphine moje. Laughing matter, it's like a drinking setup. Angaicha solva Mandela, dinda doye yarwera, dimtukuzi andemera, abatusi votarera, nawara mirandu ya beba mbepa, gongo jandemera, isiko yali basilena, yongwari wako peni saberna, naolari rara charara, datindo mara liarara, ribotura rokangwa Rasiana bana me bote. Whatever we do wrong, it's okay. Ngongor kotote. Some situation, medication. Now I've been stuck day by day. Muhumburoni, memories keeps me going. Emotion, fighting my depression. Uyenda achua ndi mutu anytime ndingatua simu nditakale zvezvovonisela mvula vamwe una zvine vahumbula vambulo tu vadzula vochu you gotta wake up zvithu azvidiwotsu mudzimu ndi mukona zvote ndikadiyela mukula vamwe nungo vatotongukula nane ndi zvinji zvendava ndichifa I used to stay indoors vasatendi ndichifa muzika ndobi
bika mara tingorengisa and I keep it real zvimwe zvazvo zviandidza bangas don't cram no but don't tema ndo they'll feel like gap man I have more plans niggas have been capping say no cap the shumandisa net till I own my land No, shivona now some situation medication now I've been stuck day by day muhumbuloni memories keeps me going emotion fighting my depression but situation got me in medication emotion keep fading away I'm still alive fighting my depression Yo, what up with your boy Batondi aka the B-Town Mayor? Votekeresa Van Rap Show. Vana man Gail Kardipine. Hey yo, Van Rap Show. muzika wodzinginderawo haya hamu I do this all the time. Hey yo, this is a boy man girl, Mr. Do this all the time. You already know what it is, man. Let's do this. Hey, Van Rap Show. ya ndabatambira depression hururimbo rurikubva katendera ntsvansva ya vatondi vana fizi kana ya fizi ana vatondi tendera heinoni if he unexpected arrival ya chikuwai chisingori baizisa ndoamba ndari vatondi ndinaye muyani network kana no network hembe kenye mushimo ido ya twi relive zvipatoni zvakasho afanoni ndoima afa kana ndodzura paka chiduro ndisedzanga ngeini ndikobona mavone big city light B-Town nione hapo. Yeah. Thank you so much for having me. Hey, mbuso ndinji vatu vanji vakuvutsa dzimbudziso afanoni ndoamba ndari B-Town ndidova nayo vatu vanji mbuso dzione ndidoto hangeini ngori dova ramba nangatendera henoni ntswa unexpected arrival vatondi konitanganedza kha mbeke mishimo ya Van Rap yo sponsoriwaho nga Street Talk Podcast niri mini fates And right in the Kuruva Manda, the one and the car. Because I'm sure in this one, never man. Yeah, hey, and yakora, I won't do introduction, but what do my introduction? Utonga nikoba nyaza man. Utonga nikoba nyaza. Zawudi embuso ine vatu vanji ndoivona vakoivudzisa namusi chimwe chifhinga nichishera so zvano vatu vanji vaivhudzise mbudziso mbuso heinoni vakovudzisa uri vakovona vomrepa vanji nga maanḓa pavendai vakoswitcha kana vakoshavela kha muzika une unga wajavisa vatu kana unei uchithoma ngemurawo rachiudza uri khamusi ndi manyalo na mini inini muwa vatu venei na inini ko niarwange ini nivononga amafungo akuitiswa nga mini Mostly vari kutoveresa ngamanda zvine zvaku chimbira ngachechipinga kana muzika unenge chechipinga ukudominata radoraveresa nori narina vanga ri capable nori hezvo zvitori zviite ngauri ungasokutodzurera zvithu zvine kamusi hazvikuwisa profit kana hazvikuwisa mbuyero kha muzika unokuuita ngachicho chipinga uri ungakona uri kamusi ukhone naone vamwe kukona one and uyu muzika ringasitokwidza uri ndimanyalo nemuzika wojaivha nemuzika wodanza naraveresa unoni mwawovesa but noruve kutojaivhiwa so ndaona rungori yazvikona ndikuinana nerifareni yetireni fedzi risongorata murachika risongorata une rina rapfa uri ribhilonga on
sa vhatondi u vhona zwa vhuṱhogwa kana how important it is uri sa muimbi ni ḓi wane ni versatile ndi khou amba so ro ni vhona no bvisa track ya sikalekale hafhanoni ya gospel ni navho Pastor Holy Mike sa muimbi aya mafhungo ori muimbi avhe versatile aya vula dzi channel kana ndi mafhungo ene vhatondi vha khou to experimenta vho ri nga si tori u tou vha khou to experimentiwa fhedzi yeso experimenta fhedzi u vula dzi channel zwo ḓala nga maanḓa ndi zwone zwo ḓalesaho hezwo ngauri u nga ḓi wana kamusi wo ita luimbo sa lula gospel ndo wana uri ndo wana fan base nga maanḓa ya vhathu vha gospel tsho thoma tsha vhili hu khou vha na khamusi na dzi invitation dzo no bva khamusi kerekeni ngoralo wa ḓi wana kamusi wo no tshintsha u si tshavha munna wa dzi khepeni u tshi vho ambara dzi formal u tshi kha kerekeni tshi khou representa nazwo zwi wela khamusi sa opportunity tshine kana u vula dzi channel sa zwine na khou zwi ambisa zwone fhedzi u vha versatile ndi zwone zwa important zwi dovha zwa ni sumbedza uri inwi ni muimbi ni nga si to categorize kana ni nga si to vheiwa upfhi inwi ni muiti wa hezwi na hezwi zwi dovha zwa thusa hanefho kha uri arali hu tshifhinga tsho ri gospel ndi yone dominator na ni ḓo ḓi vha ni tshi khou ḓi pfala yeah hey mbuso ndinzhi dzine dzi khou bva kha vhathetshelesi vhashu fhedzi hai ndi ḓo dzhena khadzo nga murahu ha musi ro thoma ra ri nyeṱunyeṱunyana nga hei thendela yo bvaho zwi ndi khou shavha ibidza nga dzina kha musi ni nga wana ELP kana EP kana album thi zwino ano maḓuvha hei dzi a vhuya Unexpected Arrival Volume 2 zwavhuḓi vhuḓi ndi album ndi EP ndi LP kana ndi mixtape ndi mini ano maḓuvha tirira zwi khou ḓowela uri tshiwana tshiṅwe tshipfi EP nga maanḓa zwi tshi lavhelesa ano maḓuvha ri tshi zwi lavhelesa na vhathu vho no bvisa nyimbo khamusi dzi khou fhira 10 ngorongoro ḓo vha tshipfi ndi EP vhaṅwe vha zwi vhidza nga madzina ngo sedza uri dzi khou shumisa hani hangei nnḓa kha makete wa ḓi thoma mixtape vhathu vha tshi pfa uri vho wana attention wa vhidziwa nga ḽiṅwe dzina khamusi apfhi ndi album mara hei ine ri tshi ita yo vha EP it was an extended play ndi to sa ḓivha uri khamusi ro tevhelela milayo yori hu tshi itiwa EP hu sedziwa zwifhio na zwifhio fhedzi nṋe ri tshi ita ra ri khou ri khou ita EP and volume 2 ndi ngauri ra no vha na volume 1 ine ro ita I think it's a couple of years back ra vhona uri a ri dovhe ri vhuye hafhu and nḓila yavhuḓi yori nṋe nga maanḓa vhatoni ndi vhuyelele kha muzika hoyu wa hip hop kana wa van rap hafhanoni genre ya hone no ro focusa nga maanḓa kha hip hop ro kha hip hop fhedzi nga maanḓa u khou dominata beat dza afrobeat fhedzi a ri nga si to zwi differentiate ngoralo mafhungo ndi uri arali uri u kha ḓi shumisiwa muzika hune ra uri tshi u ita kale hune wa ra u vhidza uri ndi van rap kana hip hop ngoralo ya si tovha nḓila yori khamusi ri dovhe ri sumbedzise na vhathu uri ri kha ḓi vha hone a hu iwaho ngori ahuna dzi complain nga maanḓa nṋe ndi tshi lavhelesa people were complaining uri ndi hone no shavha hana kha muzika wa hip hop yeah ndi kumbona na Fizzy hafhaḽa u khou ṱalela shout out to Fizzy to Fab zwavhuḓi vhuḓi why kana ndi ngani thendela dza vheiwe dzi tshi pfi Unexpected Arrival Unexpected Arrival zwi to amba uri ndi sokou to bvela zwi songo lavheleliwa zwithu zwa hone ndi sokou to bvelela zwi songo lavheleliwa ngori ro ḓi zwi amba na vha Fizzy uri ri songo ita zwa dzi yone zwa snippet a ri pfise vhathu ri khou ḓo zwana a ri pfise vhathu ri songo zwi ita it can just come unexpected ra ri ḓo i dropa nga Monday fhedzi ya fhedzisela yo bva namusi nga Tuesday it was also unexpected so zwi khou wela kha why ri tshi ita uri ri tshi zwi vhidza uri it's an unexpected arrival not uri khamusi vhatondi na Fizzy vho vhuya nga murahu miṅwahani ngana ngana it was also unexpected so ndi kubvelele ku songo lavheleleaho ndi hezwi reason khulwane yori ri vhidza unexpected arrival. Volume 2 yo fhambana gai na volume 1? Volume 2 ina maturity nga ngomu. There's a lot of previous experiences zwine ra khou zwi bvisela khagala na tekeresa kha musi lyrics dza hone ri pfala ri vhathu vhane vono vhona vhane na ndi tshifhinga tsho ro vha boḓe. So volume 1 there was a lot of ho ḓalesa kha musi u to ḓiphina no sumbedza uri nṋe ri hone ri kha zwezwi
zwa zwino kha volume 2 ho ḓalesa mafhungo anonga aya personal, ho ḓalesa mafhungo anonga mafhungo ane a khou itea shangoni. Ndi amba uri after iyi miṅwaha ubva kha volume 1 u swika zwino ho vha na zwithu zwinzhi zwe ra ṱangana ngazwo, zwone zwine khamusi ra khou boḓa zwone. Ya ni khou amba mafhungo ane a kona u pfala nga maanḓa vhathu nga ngeini ndi khou vhona mililo dzi like ya dzi khou vhuya nga maanḓa. Muṅwe wa muthu anga vhudzisa uri u shuma na Fizzy zwi hani u shuma na Fizzy? U shuma na Fizzy ndi zwa simple nga maanḓa, mara zwi a konḓa ngori nṋe honestly speaking a thi thu vhuya nda ima na Fizzy studio tshithihi ra ri khou imba. Thi ḓivhi uri ndi konḓa kana ndo vha simple a zwona, fhedzi arali ri khou tou ḓa kha music wone ri khou tou ḓa kha music wone une it's very simple ngauri ni mona ni experience unatsho, talent yoṱhe yo fhelela. Zwino o ṱangana khamusi na nṋe namusi ndi sa khou tou ḓilidzelaho na ngavho, before zwa dzi simple ngauri hu khou ḓa vhathu vhavhili vhane vha vha tshi khou pfhesesa zwine vha khou ita, vha pfhesesana nga zwine vha khou ita. Ngauri nṋe ndi nga ri Fizzy kha nsendele project mbili nga ḓuvha ḽithihi dzine dza vha dzi tshi khou huma ndo dzi shuma, and it's also creative. Na thekelesa nga maanḓa u ḓalesa huku dza Fizzy, ende ndi muṋe ane a vha o tou humbula, a ri thome ra amba uri ri khou ita luimbo nga ha mini. Ndi ene ane a thoma dzi chorus na mini, nṋe nda dzhena nda vha ndi tshi khou isa phanḓa na khamusi zwezwo zwine zwa khou ambiwa ngazwo kha luimbo. So zwine ndi nga amba ndi zwa uri it's very simple to work with Fizzy arali ri tshi khou tou amba kha nṋe ndi tshi khou shuma na Fizzy. Ya ndi khou vhona line up kana list hafhanoni, track list yo hwalela nga maanḓa. Hu na track ifhio ine ndi nga ri tambele vhathetshelesi sa ezwi hentu kana he thendelo yo vha unexpected? Hu na vhaṅwe vhene vha kha dzi nyangana dzi linki kana vha kha dzi nyangana na dzi CD kana dzi USB, ndi vha tambele ifhio hanefha na ini nda ni khou nwa maḓi ngafho? Ndo ri dzhena muyana vhana wana khou tambiwa depression, nda ita uri tambiwa yone yo no tambiwa yo. Track iṅwe ine yanga imbiwa ngori ri nga si tou vha ri khou depression luimbo lune uri khou pfala luna vha personal na mini na mini. So na luimbo luno vhi control. Control I think ndo lone luimbo lwo thoma le ra lu ita kha EP. So ndi luṅwe lwa luimbo lune ndo pfa uri tonga lu khou takalelwa badi nga vhathu, so nda sokou pfa uri na nṋe ndi selector lwo rambo a u tambiwa control vhathu vha pfa uri a u tshi khou ṱangana mini. Khezo aba ndi vhatembele control nga Fizzy na vhatondi, Fizzy 2 Fab na vhatondi B-Town. Hey albumu, asi albumu ndi EP extended play ipfi Unexpected Arrival volume 2 isokobva tshikhalani yavha yobva kheyo. Ndi control vhatondi u ḓa khonwa maḓi nga ngeini. Khezo hono ndi Man Girl Mr. Do This All The Time. Khuluba vhathu vhoṱhe vhene vha khou ṱalela kana vha khou thetshelesa mbekanyamushumo wa ngeini kha Facebook a vha ite ngoralo vha share Control by Fizzy and vhatondi. Ndi tshi vhuya ndi tshe naye vhatondi, mbuso dzavho ndi ḓo dzi vhala, u ḓo dzi fhindula live twi. Eyo Van Rap Show, muzika wo dzingindelaho haya ha I do this all the time. Pasa kwaya kwetu utomulabereza ndimbopiwa nga chitungu yangama waiyalira kamfere wopungu mara woko ya wene uchifungu zvivi zvanga zvingapupia zimungu harukanda koro haruna na pundu ndingamuteverera ndana na mivundu kapengeno komba awonai duvana duva ungasonda I need you all night utomtumisa remote controller ene mwana
Batondi aka the B-Town Mayor vatekeresa Van Rap Show vana Mengale khari tiphine moje. Hey yo, this is a boy Miguel, Mr. Do this all the time. You already know what it is, man. Let's do this. Hey, Van Rap Show. Yeah, ndo batambela Batondi na Fizzy Too Fair bebachiri control. Yeah, bakota upfa zori maturity waone kana muzika ononi. Obiva. Hey Batondi. Nda. Niko veja. Kana abafungo rina banna ratendro ziyamba. Hey. Ya ziyabo. Hey ya, muzika obiva bana bashu. Fizzy, ya kuruba kamanda ho muzika onena koita bana hip hop kana muzika ononi wa Van Rap. So this is international standards, man. International standards. Yeah, I'm sure Naini maybe, but I know you won't say this. Do you have a favorite song ka Heinoni EP? Zvazvino hatitova nefavorite song kuti dzifuna dzote ndikufanda kudzifuna dzote nani ndichitekeresa ndikupaungari ndikotekeresa mumwe muimbi nomuzika urena nekungipressa ndichitekeresa khaitendera zwavhuḓi ri khou vhona line up dzi hone zwavhuḓi ya ho shumiwa no shuma na bonyi hanefha ri khou amba in terms of mitshini ngani nge murahu kho feature uri vhathu vha ḓivhe zwo ri hu na bonyi kha vhane a vhathu ipfa heyi EP. Mitshini ri ḓo thoma nga khamusi hafha hune nṋe nda vha ndi khou rekhoda hone ndi shuma na DJ Limza ndi ene munna ane o vha khou tininganya zwithu zwi pfale zwo naka nga u tou raro na nṋe. Yeah. Dovha havha na vhathu vha itaho dzi instrument kana vha itaho dzi beats hu na Crosswave hu na M-Boy hu na Granite so ho shumiwa nga maanḓa mitshinini ra dovha ra vha uri kha vhathu vhe ra feature hu na Venda Mami. It was a first song a tshi khou imbelela. I was so impressed. I was like, let's work together. Ari shuma roṱhe ri ite holu luimbo ri lu pange kha EP ye ra ita. Ra shuma na Okolimandiza khonani ya vhoriṋe kha muzika naye. Ra shuma na CRG also ndi khonani ya vhoriṋe kha music na Gene Con and Matufeb Music in Makhrothman. Ro shuma roṱhe ya ndi vhona ungari ndi vhene vha ra ndi songo tou hangwa muṅwe muthu. Yeah, na CRG ndo muvhona fhalani. Yeah. CRG no mwa. Plane ndi ifhio nga ha tendela einoni kana nga hey EP Unexpected Arrival Volume 2? Plane kha heyi thandela ndi uri muzika uye vhathuni Batondi na Fizzy ane vha vha tshi ḓivha u bva tshe vhathu vha ḓivhiwa kha vha ḓi dzula vha relevant kha vha ḓi dzula vha tshi khou pfala uri vha ḓisa zwithu zwa important kha vha dzula vha tshi khou pfala uri vha ḓisa zwithu zwine zwi dzula zwi unexpected ngoralo fhedzi a ri ṱoḓa uri muzika uyu u riche out there na reason khulwane yo shumisa dzi Afrobeats nga maanḓa ndi uri u kona u riche out there ngauri Afrobeat is one of the most continental to international music. Zwi sina ndavha uri language i khou shuma ifhio hu mafhungo o tou pfhi ri khou shumisa music wone so plane ndi uri digitally na ngei nnḓa ri vhe ri khou vha well accepted kana ri tshi khou ṱanganedzea zwavhuḓi muzika u tshi khou pfala na dzimbuyelo dzi tshi khou vhuya zwavhuḓi na uri muzika u ḓi dzula u tshi khou tshila nga maanḓa Van Rap we're keeping it alive ri vha angaredza na Venda hip hop nga u ralo. Ya ndi khou pfala ri nga lavhelela kha musi dzi visuals the music video kha dzi TV haningei kana hayi no soko ri hayi a ri bvise thendela ri ḓo vhona music video ḽiṅwe ḓuvha? Ahuna uri zwi tea u swika kha musi kha dzi TV na mini. Obviously we've been in talks nga maanḓa nga izwo ita dzi visual ra ri khou ḓi amba nga haḽo ndi zwithu zwine zwi kha pipeline zwi kha plan hu khou tea uri hu itiwe dzi music video and obviously it has to be submitted to TV na kha dzi YouTube obviously ḓo wanala so ndi zwithu zwine zwa khou tea u itiwa hezwo zwi khou tou vhofha music video vhathu vha ḓo i vhona very soon. Yeah. Sezwi no amba uri
ndi unexpected vhathu vhane a vhathu ipfa vha khou tea u lavhelela mini kha heyi EP? Kha vha lavhelele zwithu zwine a hu ngo zwi lavhelela unexpected mara tsha ndeme ndi tsha uri a vha lavhelele muzika une vhatondi na Fizzy ndi vhathu vhane vha khou ḓi aluwa hu si kha muzika fhedzi na kha age, zwi amba uri na experience tshi khou ḓi na tshithiya na mafhungo o no ambiwa na mafhungo ane o ḓivhibva ngo ralo ndi uri ndi tshi lavhelesa nda wana feedback hu khou ḓa ya dzi fene nga maanḓa hedzi dza vhathu vhahulwane vhane vha thoma na riṋe murahu. So new fan base ḓo khamusi nga dzhia tshifhinga u catch up uri pfhese uri uyu muzika nga maanḓa u khou tou ḓisa hani, fhedzi ndi vhona nga ri zwi simple ngauri muzika une arali u na vhatondi na Fizzy hu si uri ndi khou tou nga maanḓa u shumisesa madzina ayo ngori a tonga ndi khou a vhea nṱha, fhedzi zwithu zwine ana maanḓa manzhi nga maanḓa ndi ḓo zwi thema uri na hangei nnḓa ndi muzika une u tea u ṱanganedziwa zwavhuḓi. muṅwe muthu anga vhusa uri zwino no shuma ni vhavhili ngo rali a project u tshi ṱoḓa u tou setsha uri mini haningei nnḓa ngauri u nga wana khamusi i sathu vha hone kana yo no dzivha hone, arali yo no dzivha hone i khou wana na gai na gai na gai na gai arali yo no wana ngori yo no ḓivha hone ngori yo no ḓivha hone i hone kha YouTube, i hone kha iTunes, i hone kha Spotify, i hone na kha dzi Facebook statuses, Instagram statuses, hoṱhe vha tshi ṱomedzana vhatondi na Fizzy kana Fizzy na vhatondi Unexpected Arrival Volume 2 vha ḓo i wana nga maanḓa arali vha khou pfha uri kha musi setsha zwi ḓo vha lengisa. You go to my timeline vhatondi kha page kana vha dzhena kha Fizzy 2 Feb vha ḓo dzi wana dzi link henefha aḽa ivhila ro dzi phina uri vhathu vha songo ṱwa vha tshi godolodza, ro dzi phina kha huṅwe na huṅwe hune vhona vha khou nyaga u wana honoula muzika vha ḓo wana, ro posta link ine i tou vha isa tweaka hune vhone vha khou ṱoḓa hone, hu nga vha Spotify, hu nga vha Apple Music, hu nga vha iTunes, hu nga vha YouTube, hu nga vha gai, dzi hone link ro dzi vhea vhone vha sokou tou dzhena vha ya vha ḓiphina nga music. Khezo ndi a kholwa vhathu vhanzhi vho zwi pfha, hu na vhane zwine ri khou amba ngo rali vho no i vula vha khou streama. Hu na mbudziso dzine dzo vhudziswa nga vhathetshelesi hafha a dzi konḓi na luthihi, ndi mbudziso dzine dzi khou amba nga ha ini, obviously ndo dzi ḓivhe dzi mbudziso mara heinoni a i khou amba nga ha ini. Hu pfhi ri mbudziso zwo uri Sim Small u gai, ndi nga T Squared. Sim Small hone, I was with him yesterday. Ra khou amba nga uri ri khou tea u wana track before December i tshi swika. So Sim Small is around, Sim Small will bounce back. Na vhaṅwe vha vhana vha na talent so ni nga si tende uri khamusi arali hu sina zwo vha preoccupayaho ri tende uri talent i si khou tou fhelela muyani. So Sim Small is here. Roy Kwinda Masala ari vhatondi ene u humbula u ita collabo na Timen Gavini kana na Killer G na ufini ya zwiya ne ya zwi humbulavo u ita collabo na Timen Gavini kana na Killer G na ndi a zwi humbula ngori ndi vhanna vhane nṋe ri tshi aluwa kana tshi vhonaho muzika ri possible uri ite muzika wa Venrap na mini ro vhona nga havho vhathu ivhile Timen Gavini zwi tsini nga maanḓa uri ndi ite track naye was so inspired ndi tshi vhona performance yawe kha iṅwe show, kha iṅwe ya dzi show dzo iteaho nyana murahu ndo vha ndo takala nga maanḓa. So nda pfha uri hoyu munna u mpha mafulufulu uri ndi ite luimbo naye ngauri it's one of my favorite. The same applies to Killer G ndi ma OG ya vho riṋe ndi ḓo tea uri khamusi ndi ḓo ḓisikitshedza ngori khamusi ndi a ri tou vha vhathu vhane ri a amba kana ro no ḓi tou ṱangana. So ndi ḓo tea uri ri reach out ngauri ndi riṋe vhaṱhanga vhaṱuku kha havhaḽa, so ri nyaga uri at least experience zwi ṱangane ngoralo. So ndi zwithu zwine zwi ḓo tea uri zwi itee hezwo. Aubrey Mangenge kana Aubrey Action ari vhatondi ni khou ḓi vhona ni gai kha muzika kha career yanu ya muzika ari na ṅwaha hone zwo fhambana gai na last year arali ri khou amba nga career yanu ya muzika? Mbodziso yo uri ndi khou ḓi vhona ndi gai arali hu uri a khou ri na ṅwaha ndi zwo fhambana gai na zwo maula, zwi amba uri u khou ri ndi khou fila ungari ndo no vha gai kana u khou ri where do I see myself in future? Zwavhuḓi u khou ri where do you see yourself currently zwa zwino kha muzika? Arali ni khou ḓi vhona ni huṅwe kana ni sa khou ḓi vhona ni huṅwe zwo fhambana gai na zwa mahoḽa?
phambano ndi kuiona ndi khulu nga maanḓa, phambano ndi khulu ngori vhaṱondi ever since January is getting booked almost each and every weekend. Zwezwo zwi tshi konḓa nyana murahu hangei ndi khou pfha nṋe u tonga hu khou vha na, nahone a u tonga ndi khou pfha hu khou tou vhona hu tshi khou vha na u aluwa huhulu fan base wise, na fan base i khou aluwa, ri khou wina vhathekelesi vhaswa ḓuvha na ḓuvha, ri khou wina supporters ntswa ḓuvha na ḓuvha. Na uri khamusi ndo nga ndo switcha nyana kha music nda ita hone wa dance une iwe una khou vhidza uri manyalo, nazwo zwo nthusa uri ndi yo sosa iṅwe fan base kha iṅwe side. So vhaṱondi naho ndi vhaṱondi ane ono vha 10% better than vhaṱondi wa mahola, so ndi khou i vhona difference nga maanḓa. Ya zwavhuḓi nga maanḓa. Hu na Mrex Makhado uri vhaṱondi a tshi feature muthu u sedza mini? Obviously ri tea u sedza talent, mara talent hetsho tshifhinga i ya lenga u vhonala. Ri sedza hard work kana uri muthu ene u serious u swika gai, ngori huna vhaḽa vhathu vhane vha sokou vhona uri vha na access na uri vha nga recorda, vha sokou pfha uri ḓo ri ndi lwele uri ndi imbe na vhaṱondi na mini na mini. Zwi vha zwi tshi nga zwi a netisa kha side ḽa vhaṱondi ngori vhaṱondi u zwi ita serious, muthu ene u khou ḓa kha musi ngo ḓi ḓo dzhia chance. So issue ya uri muthu avhe serious na zwithu zwawe ndi ine ra lavhelesa nga maanḓa. You need to be serious about what you're doing. Ri nga si tende, ri nga si ni valele nga nnḓa uri na ini khou sumbedza uri ndi dedicated, ngori na riṋe hu ḓivha na vhe vha ḓi ri takula ngauralo ngauralo. So na nṋe ri tea u wela kha vhathu vho no ḓo ḓi takula vho vhaṅwe. So ri lavhelesa talent, ri lavhelesa no vha serious, ri lavhelesa no vha dedicated. A dovha ri arali artist a khou ṱoḓa u amba na ini for a feature, ni prefera approach ya hani? A very much important question, ngauri tshiṅwe tshifhinga ri sokou ri muthu wana number phone dza WhatsApp a mbo ḓi sokou tou ṅwala uri hey a fhumula vho zwone. Ende nga tshetsho tshifhinga I've got a lot of things to attend to. Tshetsho tshifhinga ri nyaya u ḓi wana kha musi ro fhumula, not ngori kha musi ri khou tou dzhiela zwithu fhasi. Fhedzi nṋe ndi pfhesesa uri ndo khwine ndi u ḓa twi ambe uri ndi ni nnyi u khou thuswa nga mini, zwi leludzela na riṋe mushumo, zwa dovha zwa ita na uri ni zwi pfhe uri arali u tshi khou pfhi u khou tea u ambiwa business, hu ambiwa business nga tshifhinga ḓani ri thome ri mona mone approach arali ni khou amba heyo ri nyaga heneyo nga maanḓa. Heinoni ndi ya kholwa ntonga no i fhindula. O vha vhudzisa futhi a ri muzika wanu u wela kha genre ifhio? Muzika wa ishi uri muzika wanga u wela kha genre ifhio, arali hu uri ndi une nṋe nda u ita kana une nda prefera u ita ndi Venḓa hip hop, Venḓa hip hop. Fhedzi heyi miṅwe muzika I can still blend in. Fhedzi muzika une nṋe nda u ita ndi Venḓa hip hop ine vhathu vha prefera u i vhidza uri Vend rap, zwine nṋe a thi zwi ṱoḓi ngauri Vend rap inga i khou limita uri heyi rap ya vhoriṋe i tea u guma Venḓa fhedzi. So ndi zwe nda amba uri na uri arali vha khou sedza Unexpected Arrival volume 2 wo dominator beat dza afrobeat, hezwo zwi to amba fhedzi uri na vhathu vhane a vha pfhi luambo vha tshi pfa dzi beat dzi a vha kunga, kha musi vha thetshelesa na muṅwe wa pfa i ḓo ḓi vha takadza, i ḓo risa na nnḓa. So muzika wanga ndi Venḓa hip hop. A ḓivhaho Murudi uri vhaṱondi vha na manager na? Vhaṱondi vha tou vha na friends in business, friends in the industry. Management manager nga story nga manager ni tou vha na dzikhonani kha industry dzine arali hu uri khou tea u tambiwa role ya manager nga hetsho tshifhinga i ḓo tea uri i tambiwe. Fhedzi ngori muthu a tshimbila yeṱhe ndi na vhathu vhane vha ḓo thusa kha hezwi zwithu. Chivaseni KT uri ndi ngani ni songo feature Mizo kana Ramsey since you guys get along very well? U khou amba kha hei project kana kha hei EP ya Unexpected Arrival 2 volume 2. Unexpectedly a vho ngo featureiho mara ndavha ndi uri nṋe na vhafhedzi ra ri vho ri khou shuma heyi project nga tshifhinga tshiṱuku nga maanḓa, and ri a zwi ḓivha uri kha industry vhaimbi vhunzhi havho vha vha busy. Tshiṅwe tshifhinga u ḓo tea uri u lindele khamusi na kha nṋe, so muthu a tshi khou nyaga vese kha nṋe ndi nga wana khamusi a tshi khou tea uri a lindele uri hu ye vese ya hone neyo. So riṋe khamusi ra ri khou
sedzana zwezvo ri tshifhinga kha musi ḓo ri rwa na mini, so a zwi ambi uri huna vhaimbi vhanzhi vhane ri tea rovha feature vhanzhi nga maanḓa vhanzhi, so ri nga si tori havho fhedzi vho ambiwaho na vhaimbi vhanzhi vha ri tea uri rovha feature, mara ri lavhelesa tshifhinga, ri lavhelesa na uri navho vha na zwi schedule zwavho zwo ita zwine vha nga vha vha khou ita, so ndi zwithu zwine next time ri ḓo zwi lavhelesa. Andrew Ntakadzeni Andrew uri, is it B-Town or beat down? It's B-Town, it's B-Town. B-Town, dorobo, ya dorobo. B, ya dorobo. Hey. All right, B, all right. Yeah, not town. Yeah. It's B-Town. Limzwani kumbona nene o comment abala ka inbox ka Facebook uri apinduli inbox utonga uko jena khela leo fini approachwa hani. Yeah, tshifhinga mara asimafhungo zwa pindula inbox nga nḓila ine havha hu busy ngayo ngomana kha social media henefha unga ḓi wana tshiṅwe tshifhinga u khou tou dzhenela uri u post zwithu kana u isela vhathu music, u isela vhathu zwine wa khou nyaga u amba u bve ngauri thi zwino ri vha ri tshi ḓivha busy nga zwiṅwe ende wa wana uri dzi inbox dzono vha nnzhi hafhaḽani u fhindula ndi a zama nga maanḓa ḓivha tshifhinga tsho fhindula, mara ro ḓi lavhelesa na zwezwo uri vhathu vha khou ṱoḓa uri vha khou amba zwifhio kana na approach yane yo ḓisa. Ya ndi nga ri mini kha vhatevheli vhaṋu vhene vha ni funa nga maanḓa vha ni tevhela tshifhinga tshoṱhe ni tshi performa vha ya renga dzithikhithi u make sure uri ni tshi performa vha vhe vha hone vha khou ni cheer up. Vhatevheli ri khou ṱoḓa zwezwi support ndi khou i vhona and ndo ri tshi khou amba na vhafizi ndiri habe ano maḓuvha dzi album dzi a blutikiwa, so ri tshi so ndi tshi lavhelesa feedback na ndi khou i wana kha i album ye ra dropa ṋamusi, I was so impressed, so ndi khou ṱoḓa tou ni khoḓa vhatevheli vhanga all my fans, all my supporters uri vhana vhashu ane ri tshileli ndi vhona no ri fha maanḓa uri ri dzule ri khou vha creative ḓuvha na ḓuvha ri tshi khou pusha uri brand ya vhatondi ḓi dzule i khou vhona ri dzule i khou bvefheḓa muyani ngauri dzina tshifhinga tshilapfu nga maanḓa ri kha industry, dzina miṅwaha yo vhalaho ndi kha i industry, so ende arali hu si vheiwe tshiṅwe tshifhinga no nyama ḓo ḓivha no nyamiwa kana ro no pfa uri a zwi nga respect, so support ya vheiwe is very much important, ri khou i livhuwa nga maanḓa, so isani phanḓa no ri supporta, nyimbo kha dzi tou streamiwa, kha ri zwi ḓowele zwithu ri renge data ri streame, dzi link hedzo a zwi dini hezwo zwithu, vhathu ni tou dzhena na pfhesesa uri hu khou tea u itiswa hani, zwi tshi ni balela na ri vhudzisa ra ni sumbedzisa u itela uri ngori hedzi link vho ni tshi streama ni tshi downloada ni tshi ita mini zwi fana riṋe malamba kana ri a kona uri badeliwe nga zwezwo zwithu, so khou livhuwa nga maanḓa. I'd really love to say thank you so much to my fans and keep on supporting na dzi radio dza local kha dzi thetshelesiwe sa ine ine nda vha khayo zwino kha dzi thetshelesiwe ngauri ndi hone muzika washu wa tambiwa hone, ndi kona u wana dzi updates dza uri ri khou ita mini ngafhi lini kha dzi radio na kha social media dza vhoriṋe a ri followane ni ri introducena kha vhathu vhaswa vhane kha musi vha sa ḓivhi vhathu ndi ngoralo uri ri ḓo dzula ri tshi khou gonya no gonya. Weekend ni khou wanala gai? Weekend heyi ndi nga Friday ndi khou wanala Madimbo, Mulwela Park ndi ḓo vha ndi haningei. Nga Saturday ndi ḓo vha ndi Chifudi hu no pfi Matlala Tavern, nda dovha nda vha ndi Mukona Zwoṱhe Mukula. Ndi hedzo dzine for now dzi kha ḓivhaho ndi ndongwana henefho, arali vha tshi khou ṱoḓa uri pfhesesa zwavhuḓi ḓi dzi wana ro posta kha social media dziṅwe for update vha ḓo dzi wana henefha. Lo fhedza Kelly, B-Town Beshe i hone na ṋaṅwaha musi? B-Town Beshe i hone yo vhuya nga nḓila ya tshiṱuhu. This is the 9th annual B-Town Bash, ni ṅwaha wa vhu9 ndi tshi khou ita B-Town Bash, so ndi zwone zwine nda khou amba uri dzi fan dzanga kana vhatevheli vhanga ani ntshileli ni ita muthu ho funa arali ri tshi lavhelesa ku perform kwa dzi events tshifhinga tshiṅwe tshifhinga zwi a nyamisa, ho funa ro no ḓi nyama fhedzi mara ni a ri sumbedza uri ni a ri supporta ni a ri tika. B-Town Bash i hone 24 December Musuntaka ha begwa, line up yo no vha ready, ndi khou nyanga u tou i bvisa nga nḓila ya kheso. Hai vhatondi arali na mafhungo ra CI havha vhathu vha zwi ḓivha zwori vha ni wana gai kha dzi socials, mara ni nga vha humbudza futhi kha socials kha Facebook ndi vhatondi @vhatondi, huna vhatondi ya page
43,000 followers there. Ndivatondi onayo. Nangangei kaka personal ndivatondi mujie ina 16,000. So ndiona ona varwana waoneka mande ka Facebook, ka Twitter it's @vatondi, ka Instagram @vatondi, ka TikTok @vatondi1, ka YouTube ndivatondi atipindosiedza mimi. Mara hote yani kwa vachika vatondi vadongwana ka Spotify vatondi. And keep on supporting, man. Keep on supporting. Nisumbedza uri nihone, reactani, commentani. Nisumbedza uri nihone, zviwas korearusa nari. Yeah, kezo ruwanga manda vatondi B-Town vatu vote vamubva vatondi avaye streame Unexpected Arrival Volume 2 hapa nonu una Fizi. Hey, ya dzilavu na miriro ya zotopapa lanika live. Ya vatondi vatu vanifuna ngamanda, Rikuliwa ngamanda naone vazvidhorera vafuna ngoro muzika vari vakuutodherera vaiteera. And ndizone zvine ndara specialize ngazo, so rikuliwa ngamanda. Anirchireri isanipanda nori support anirudhisa panda nori pamuzika wavupi. Kezo hai vatu ndiakura nozvifa vatondi uri hai collaboration ambani naye zvavudi hai udonirugisira collaboration vatu. In the meantime, go stream his new album kana EP ana Fizi 2 Feb Unexpected Arrival Volume 2 ihone zvino naya zvino. After this live ni day 1 vatondi rikurwa ngamanda arana zvino rasiya boy zvimwe zerasiya boy hai zvanda mafini vatu vatorifarira ningei vatu vatodakadzi inbox feni pinduri. Zvikona dzine vatu vanga nditovamba navo nirumese na Slay Mama ndavabona vakobhika po hano nivarumerisa. Rikuriwa ngamanda support. Shout out to Slay Mama as well, one of the best content creators. Vava vakuri entertainer ngandari yakama dzavo rikozviriwa ngamanda. Ndivamwe vatu vane richishuma navo narinere varina confident uri Venda livazotakala zvichikochimbira. So we thank you so much. Hopefully lemodova navo nevazodiwana vaine kai mbekanyamusha. Arikovatonda avade ridorindera visuals, ridorindera music video, ridodzura roraverera kadzi TV hange ini ya muzika auye vatuni. Rikuriwa ngamanda. Kezo ya vamubva vatondi apa noni ya ndandi naye ya kuriva vatu vothe vene vobusa dzimbudziso, vatu vene voshera, vatu vene vosumbedza utakarera rufuno kamapungwenera kuita one ya chivaseni KT kuriva ngamanda. Tickets yaveiwe ya rikuivona vatuni ya Unexpected Arrival Volume 2 ya ichahone apa noni ndichituwa ngalumbo rutirwa Unexpected Arrival hei noni nditendera ya project kana ya EP ine ndiya vatondi na Fizi muzika wabudi ngamanda ya na mwari do jaiva homwe atupera ya hey sikobya ngamanda vatu vashu avari nendituwa ngorani kuriwa ngamanda support yavewe rikuivona na rufuno horuno rikurivona ngamanda ya hamafungo ari tutuweza. That's why kana resa imi udzura rikoninekedza mafungo kana mivigo yorari iho hasa vari nevenera supporta vaimbi vashu vavenda ndinyi ungaside muntu anodzura KZN ade asupporta zvithu zva hashu rine vaneresa support zvahashu zvirita vatu hoino ndi main girl Mr. Do This All The Time vatu vashu abandituwe nga lwimbo runopfi life hapa noni vo feature CRG Courage ndi vatondi na Fizi vachiri life une imwe line yapa ndaifuna hupfi ya ndi life ndi vuchiro hapfi na zvistar zva Venda zvikadzitambera kandishi zvambo akho lwimbo ya avatichise lwimbo nevati vashu avandituwa ngorari. This a boy man girl Mr. Do This All The Time man tuwa so hey bekayamshumo yebudinga manda aritangane ngalabuna aridabona nzori dobari nanyi mafungo ndi manji mafungo aferi hoinoni ndinyi banondiva bari ndinyi na. Hey yo, this is a boy man girl Mr. Do This All The Time.
You already know what it is, man. Let's do this. Hey, Venrep Show. Yo, what up with your boy Batondi, aka the B-Town Mayor? What take it as a Venrep Show? Vana Mengale, Cardi Pine. Moji. Oh yeah, yeah. It's B-Town. In this life that we live it. I'm not a danality, line wanga do dinangea. It just happened. Karita menga broke. Huna watu bono chile vele wasi woke. Watu bona tatanyana ba umbura rope. Ngori zinga siku bara uri wado cope. Nisi nana pena jambe ura linga pop. Repa wonja shuri broke. Karita naka reach. Unazimwele vele zineba toto zi reach. Matiza mamba popa mara mshuma wasi reach. Shisami matada mchiro hawa reach. Na sisters of vendas kwa titambera kandisi. Who are you? Anena pati chikokonda na give up na rata chowa. Anena pati chikobaba and take your life. It's been too long. Nindira nindikora nazo. Kare don't know who ran it. She know ni bozu even now. But I keep going and going. I think I will win the net and this is life, rather keep on going. Oh, Buchiro, we have our soul. This is life, rather keep on going. Ndikalesa zopanda ndisakubona ndi mushumi wa biko kopeti kuziponya voli faranga mbilo alikokona rivoli meli watava dzote ritogonya mafoti othe vakwagoga risawini vaingango torigoda chelata vandu ndisedza ndikomonamona auna malamba zvikonkunda ndikogopagopa chendakavakala jozi ndikosongoro wa city of gold mafoti ndikoombaomba varitanutsa hayani akuna chitu svikana kiyani vari zvino ritolani vasaritoi anga zvifuni mwari ritodzula zvipazani ngori zvikofana vari toti na mayani nindirani ndikorwa nazvo ndonohurane zvino ndivozvivona. But I keep going and going. I think I will win the night and day. This is life, rather keep on going. Oh, Buchiro, we have our soul. This is life, rather keep on going. Yo, what up with your boy Batondi, aka the B-Town Mayor? What take it as a Venrep Show? Vana Mengale, Cardi Pine. Moji. Hey, the Venrep Show. Vana Mengale. Mr. Do this all the time. Check this out. Are you ready?